umuryango w'abasukuti ufite amahame tugenderaho. Umuryango w'abasukuti aricyo abantu twigane kugira rimwe umuryango w'abasukuti ni iki? Umuryango w'abasukuti ugamije inshingano z'umusukuti n'uburyo umuryango w'abasukuti wifashisha mu kurera. Muzi amategeko y'abasukuti? Bayamubwiriza ikigihano gusa. Itegeko rya mbere, umusukuti ni inyangamugayo. Itegeko rya kabiri, umusukuti yubahiriza amategeko y'Imana n'igihugu cye. Itegeko rya gatatu, umusukuti abereyeho gufasha no gutabara. Itegeko rya kane, umusukuti yicukira bose akaba n'umuvandimwe w'umusukuti. Itegeko rya gatanu, umusukuti afite amafaranga kandi arihangana. Itegeko rya gatandatu, umusukuti abona mu bidukikije ibikorwa by'Imana bityo akarengerera mu maso. Itegeko rya karindwi, umusukuti arabubaha. Itegeko rya munani, umusukuti abona umucyo ubutwari bw'ibyo ashinzwe. Itegeko rya cyenda, umusukuti ni umukozi azigama kandi yubahisha abandi. Itegeko rya cumi, umusukuti abona isuku mu mubiri, mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa. Niyemeje kuzakurikiza yose. Yego shefu. Abakuru b'umunsi bakabwiraho akuriye kagatera seri. Jewe mfata umunsi, jewe yanjishuje, jewe ndasubishimiriza, jewe ndaseri, jewe ntekereza, jewe gushoboye, jewe nshoboye. Niyemeje gukora byose rwose Imana nashyize mu Rwanda fasha abagenzi banjye muri byose kandi mugize uburyo bwasuzuma. Jewe ibikorwa jewe ishinandase jewe karisana jewe yakwezi jewe mishafate jewe shimarate jewe byijana jewe sosiyo jewe karisana shimarate shishobora bizimana yeshobora gushoboye kose Imana ikizira Rwanda fasha abagenzi bari muri byose kandi mugize amategeko y'abasukuti. Umwana inshingano kuri mugenzi wawe, inshingano kuri wowe ubwawe. Yego shefu. Umusukuti ni inyangamugayo. Umusukuti yubahiriza amategeko y'Imana n'ay'igihugu cye. Umusukuti abereyeho gufasha no gutabara. Itegeko rya kane, umusukuti ni inshuti ya bose akaba n'umuvandimwe w'umusukuti. itegeko rya gatanu, umusukuti ari ikinyabupfura kandi arihangana. itegeko rya gatandatu, umusukuti abona ibidukikije ibikorwa by'Imana akanarengera ibimera n'inyamaswa. itegeko rya karindwi, umusukuti arubaha. itegeko rya munani, umusukuti abona umucyo ubutwari akanarengera ibyo ashinzwe byose. itegeko rya cyenda, umusukuti ni umukozi arazigama kandi yubahisha abandi. itegeko rya cumi, umusukuti arabona isuku mu mubiri, mu bitekerezo no mu magambo no mu bikorwa. niyemeje kuzakurikiza yose. Yego shefu. Akaboko k'umunsi bakabwiramo ak'iburyo kagatera seri bakabwiranye. Yewe cyane cyane. Yewe yashyize mu yewe kuzana ibi
ishyaka ryanjye rifashijwe n'inema y'Imana biyemeje gukurikira ndafasha bagenzi banjye muri byose n'uburere mu mategeko y'abasuki n'abasabisha. Umwana umaze gusezerana ku muryango wacu w'abasuti, mbere y'uko komiseri yakira indahiro yabo ahabwa furari kugira ngo ujye umuranga aho ari hose igikorwa cy'abasuti. Igihe rero umugisha izo furari n'abasuti bakuru bari hano begere aba bamaze gusezerana bazibambike, noneho tugakurikizaho igice cy'ababwiriza. Mana y'uruhu rudashira mu bihe bitandukanye bakoresha ikimenyetso cy'amazi ku mutagatifu imbaga. Nakwinginze uruhu wawe umanukire kuri ayo mazi y'umugisha kugira ngo bazifashishwa hose mu mutagatifuza imbaga ndetse no mutagatifuza ibimenyetso bitagatifu bizabe impamvu y'urugo rwe no kuyorokera Imana. Bwa Yesu Kristo umwami wacu. Chef d'unité. nakiriye umugaragaro indahiro z'abasuti bashyashya kwinjira mu muryango mu gihugu cyacu muri rusange n'uko ububasha bwawe n'amategeko Imana izabafashe mu bintu bitandukanye. Turashaka kuba abagide b'u Rwanda kugira ngo turusheho gukorera Imana n'u Rwanda. Nazo shefuteni zemera mu gihe kingana iki igihe cyose Imana izabidufashamo. muzi inshingano z'abagide muzivuge. Inshingano ku Mana, inshingano ku bandi, inshingano kuri jye ubwanjye. muzi ingingo zigize amategeko y'abagide muzivuge. Umugide ntivuguruza, umugide agenza ukuri, umugide ni ingirakamaro kandi akunda gufasha abandi, umugide ni inshuti ya buri wese kandi akaba umuvandimwe wa buri mugide, umugide ahorana ikinyabupfura, umugide akunda kandi akubaha ibyaremwe byose bimukikije, umugide yumvira n'ingoga kandi akarangiza neza ibyo yiyemeje, umugide ni intwari kandi ahorana umutima ukeye, umugide arizigama kandi ntiyorora iby'abandi, umugide ariyoroshya kandi ahorana ubuziranenge. mwiyemeje kuzakurikiza Yewe shefuteni amakuru ukuboko kw'ibumoso ukuboko kw'iburyo guteza mu nzira y'umutima ufite isezerano ryanyu. Nzeri ndayana wose
njyewe umusozi mwana, njyewe w'ibizasi, njyewe nyir'amategeko, njyewe mahirwe ubashaje, njyewe ishimwe sifa, njyewe cyuzaniye ku isi, njyewe kwizera serine rwanjye, kashijeho n'intebe y'Imana kandi niyemeje gukorera abaturage bose Imana n'u Rwanda, gufasha abagenzi banjye muri byose no gukurikiza itegeko rya Tigide, Imana izabifashe. ubasha muhabwa n'umutima wawe n'umwepiskopi kuko umuryango wa diyoseze w'abasukuzi n'ababwige nakiriye indahiro y'abo bashiki bacu bamaze gusezerana bakaba binjiye mu muryango w'ababwige mu Rwanda no ku isi hose. Imana izabibafashe.